Lekin bardori ne iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro deyim sortay masa duplikatay. Narxış 800 so'mdan pishgan tashkasaga iPhone 13 Pro duplikat narxış 800 so'mdan pishgan tashkasaga ina kadum to mikharin dostavka bepul 800 so'm disham istapato dostavka bepul ina kadum mikharin marhamat daro ne xonra bardor telefon arzon kamera ki na xonra xuyavi narxış 350 so'mdan nesh ada hay narxış 700 so'mdan ada nesh ashash plus hay narxış 800 so'mdan ina ish Model новая Tecno 64 га 1000 сомон. Неш Redmi Note SI, Redmi Note SI 128 га 900 сомон наварда тамошо кунед марҳамат. Неш G5 450 сомон G5 ина. Redmi Note ачанда? Марҳамат Redmi Note 700 сом. Хуб. Я бадо любой телефон.